Pakbit, di ko na pinakita kung paano ko ginayat kasi basic lang yan. Basic lang yung paggagayat. Yan. Dinner natin. Yan. Aboy muna para magmantika. Sasalang madaming luya. Bawang, sibuyas. Bawang muna. Sunod natin yung sibuyas. Bell pepper, pangpadagdag aroma. Sunod na natin yung kamatis. Hanggang sa madurog yung kamatis. Sitaw. Ampalaya. Kumulo na mga chong, lalagyan na natin ng bagoong. Sunod na natin yung talong. Amoy na amoy yung aroma, bagoong. Okra. Katuray. Pang finishing, katuray. Ay, Gayla! Nanay, Martila! Galila!